U 13. minutu, greškom Krivokuće koji je kratko odbio loptu, Balok je postigao prvi gol. U 25. minutu Zebec je povisio rezultat na 2:0. U 35. minutu strelac je bio opet Balok, tako se prvo poluvreme završilo rezultatom 3:0 u korist Partizana. Kada je odmah na početku drugog poluvremena Zebec postigao 4. gol, bilo je jasno da će Zvezda doživjeti katastrofu. U 80. minutu došao je i 5. gol, postigao ga je Bobek. Samo 4 minuta kasnije Veselinović je 11-tercem završio seriju golova. Po završetku utakmice general major Đuro Rončarević čestitao je pobedničkom timu zasluženi uspjeh i u ime maršala Tita predao pehar kapitenu Partizana Bobeku.